nimba mubana mu gihugu ari ikintu tubahombyaho tucuruza ikumbasi yacu nimureke tujya tubasorera dukore neza dusorere leta ntaribi. Ibaze ko hari ahantu habitse amayobera akomeye cyane aho kumanywa ubona urujya n'uruza rw'abantu bashakisha imibereho, ariko iyo izuba rirenze ibintu bihindura isura mu buryo butunguranye cyane. Mu Rwanda ubucuruzi bushingiye ku gitsina ni ikibazo gikumirwa cyane bitewe n'umuco mwiza w'Abanyarwanda, ariko hari uduce twabaye ikimenya bose kubera umwuga w'uburaya uhakorerwa ku mugaragaro nta gutinya amaso y'abantu. Muri kino cyegeranyo tugiye kuzenguruka intara zose zigize igihugu cy'u Rwanda, dushaka akantu ku kandi maze biduhe kurebera hamwe uduce dutandatu twamamaye cyane mu kugira indangamirwa nyinshi no gukorerwamo umwuga w'uburaya cyane. Ese ukimara kumva runo ruzinduko tugiye gukora utekereje, urumva aho wari usanzwe uzi haza kuri urutonde? Wenda gusabye unyitiriza umwanya amatwi n'amaso mwereke neza uduce dutandatu tuza ku isonga mu gukorerwamo uburaya. Njye nk'ibisanzwe n'Indamba Jean Claude. Ku mwanya wa gatandatu haraza Gikondo mu duce tuzwi nka Mburabuturo, Sodoma na Kasirenge. Turakora mu buraya. Ndiyo nyine. Ndiyo. Muri Gikondo mu duce twa Kasirenge na Mburabuturo haranga ubucuruzi bw'uburaya bushingiye cyane ku mubare munini w'abakozi b'inganda n'abantu bategera mu tubari ducuruza inzoga z'inkorano. Nubwo agace kahoze kitwa Sodoma kasenywe burundu, izina ryako cyakoreshwa mu tuyira twaho aho abakobwa bategereza abagabo bavuye mu kazi cyangwa abahinzi n'abacuruzi bahazana ibicuruzwa bikoreshwa mu nganda. Abakora buno bucuruzi muri Gikondo bakunze gukorera mu matsinda mato mato aho bacyura abakiriya mu nzu z'ibyumba bikodeshwa by'igihe gito zizwi nka gato ziri rwagati mu gace k'akajagari. Iyo bwije cyane imihanda ifatanye n'inganda n'ibigo by'ubucuruzi ihinduka amayira y'urujya n'uruza rw'abashaka ubu bucuruzi bw'uburaya buciriritse. Bakururwa n'uko Gikondo ihuza abakozi benshi b'amoko atandukanye bafite amafaranga mu ntoki. Ubushakashatsi bwa Kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya School of Public Health bufatanyije n'ikigo cy'ubuzima RBC bwashyize ahagaragara ko uduce tw'inganda na Gikondo twibandamwo uburaya bw'abakozi b'amaboko buzwi mu ndimi z'amahanga industrial blue collar sex work. Kandi nanone ubushakashatsi bwa UNAIDS bwerekana ko muri izi ghetto haboneka ihohoterwa rishingiye ku gitsina riri hejuru cyane. Ku mwanya wa gatanu haraza Rubavu Igisenyi mu duce tuzwi nka Mbuga Ngari, Majengo n'inkengero za Petite Barriere. Uraterwa n'inzara, none se waba utashonje ukajya mu buraya cyangwa ukajya mu busanga? Turanikopesha baradukopa. Umujyi wa Rubavu ni umwe mu mijyi y'ubukerarugendo kandi ukaba umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC. Urangwa n'uburaya bwambukiranya imipaka bwibanda mu duce twa Majengo na Mbuga Ngari hamwe n'ahazwi na Petite Barriere cyangwa umupaka muto. Haboneka urujya n'uruza rw'abacuruzi n'abanyamahanga benshi cyane cyane baza mu bikorwa by'ubucuruzi n'ibiruhuko ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Bityo uburaya bugahinduka umwuga ukurura amafaranga y'abanyamahanga n'abakongomani. Abakora ubucuruzi muri Rubavu bakoresha utubari tw'imyidagaduro tw'ijoro cyane cyane mu makarabu aciriritse ari muri Majengo, aho bahurira n'abagabo b'abashoferi n'abacuruzi bambukiranya imipaka buri munsi. Ubushakashatsi bwagutse ku buraya bwambukiranya imipaka Cross Border Sex Work Studies bwashyizwe ahagaragara n'ikigo cy'ubuzima RBC bwerekana ko Rubavu ifite umwihariko w'indwara zandurira mu mibonano mpuzagitsina bitewe n'urujya n'uruza rw'abanyamahanga baturuka mu bihugu bitandukanye baza kuruhukira ku kiyaga cya Kivu. Ibi bikaba bisaba amavuriro yihariye yo ku mupaka azajya apima akanaha imiti abakora ubucuruzi buri munsi. Ibi bigatuma haza kuri uyu mwanya ku mwanya wa kane haraza Nyabugogo, udukaritsiye tuzwi nko ku isi ya 9 Kiruhura n'ahazwi nko ku mashyirahamwe. Shuri mwe nyine ubwo no guhonda akaya washivemo umukira w'indaya arimo mugo akakara karaguza ibiceri kwishi habona nakira. Nitwo duce tuza ku isonga mu kugira uburaya buhendutse kandi bukorwa mu kajagari kabyara umutekano muke cyane. Muri aka gace abahakorera ubucuruzi baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu, bakaba bakora mu tuzu duto cyane tw'ibyondo cyangwa bakisha mu myaka n'igishanga cya Nyabugogo. Abakiriya babo bakunze kuba abakarani, abashoferi b'amakamyo manini y'ingendo ndende n'abagenzi banyuranye
bazinduka cyangwa bamara igihe kinini muri gare nkuru y'igihugu. Ubu bucuruzi bukorwa ku giciro cyo hasi cyane ku buryo umuntu yemera kugurwa amafaranga 500 cyangwa 1000 kubera ubukene bukabije n'ikoreshwa by'ibiyobyabwenge by'ibikorano bikunze kuyobora abantu bahatuye. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishami ry'ubuzima RBC bwerekana ko urujya n'uruza rwo ku isi ya 9 n'inkengero z'igishanga rurangwamwo uburaya bw'ubukene bukabije bizwi mu ndimi z'amahanga nka low cost poverty. Nanone ubushakashatsi mu by'ubuzima bwerekana ko ikoreshwa ry'agakingirizo riri hasi cyane hafi ya 45%, bityo bikaba bishyira abahakorera uburaya mu kaga k'ubwandu n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibyo bigatuma haza kuri uyu mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 turasanga Kabuga mu dukaritsiye tuzwi nka Karama, Kamonyi n'inkengero za gare y'amakamyo. Nuja kubaza kubwira kumuko kandi ntwakopa ufite umwana aba yikopesha cyangwa se wenda nakwemera ko anayafite, mwamara kurangiza gahunda akakubwira ko nta mafaranga afite. None wagenza ute? Nuko ugwana yakurusha imbaraga nyine agasoka kigendera. Araza avuye mu kazi wenda yakoreye icyo cya 5 nta bindi ahita avuga, aravuga ati mfite 5 kandi nawe kugira ngo ubone uko uramuka ntiwayanga. Agace ka Kabuga kari mu nkengero z'umujyi wa Kigali niko gahatse uburaya bwihariye bukorwa n'abashoferi b'amakamyo manini n'abagenzi bafite ingendo ndende zerekeza ku mipaka nka Rusumo cyangwa Kagitumba mu duce twa Karama na Kamonyi. Ubu bucuruzi bukorerwa mu macumbi aciriritse cyane n'amaresitora akora amanywa nijoro yakira abantu bakoze ingendo za kure bakeneye kuruhuka. Abakora ubucuruzi muri aka gace akenshi baba bazi neza amasaha amakamyo ahagurukira naho aparika, bakaza gutegereza hafi y'ayo maparikingi abo bashoferi banyweramo. Ubu bucuruzi bukoresha uburyo bwo gufata icyumba cy'ijoro ryose kandi bakunze kurangwa n'ubwumvikane bw'amafaranga menshi kurusha uburyo bw'amasaha bitewe n'uko abakiriya babo baba bafite igihe gihagije cyo kuruhuka. Ubushakashatsi mu by'ubuzima bugaragaza ko Kabuga iba kamwe mu duce tw'ihuriro ry'uburaya buhuza abashoferi b'amakamyo y'ingendo ndende. Ubushakashatsi bwa SFH bwerekana ko abafite ibipimo by'ubwandu bwa sida bari hejuru cyane kubera ingendo za kure n'imibonano idakingiye y'ijoro ryose bitwaza kwizerana. Ibyo bigatuma haza kuri uyu mwanya. Ku mwanya wa 2 haraza Remera mu dukaritsiye tuzwi nka Giporoso, Migina, Giporoso Gare no kuri Muri. Ikintu cyazagabanya ubwandu bwa sida bazongera ubuzu bwa prudence hari abubake nka 3. None se nta gahoro ukeneye amafaranga umuhera aho ngaho ntari. Nese wabigenza gute kandi ukeneye amafaranga? Nta kuntu wabigenza nyine iyo wanduye uriyakira ukajya mu bantu ugafata imiti nk'abandi. Iremera muri Migina na Giporoso haboneka uburaya bw'ibyiciro byose uhereye ku bw'abantu bafite amikoro ashingiye ku mafaranga menshi kugeza ku bucuruzi buciriritse buherereye hafi ya gare. Muri Migina ubu bucuruzi bwibanda cyane ku rubyiruko rwakira abakiriya b'abanyamahanga, abacuruzi bakomeye n'abandi bantu baje kwidagadura mu tubari n'amanayiti karabu ahenze cyane ahaboneka, aho ibiganiro bitangirira ku mbuga nkoranyambaga. Iyo utambutse gato ugana kuri Muri cyangwa mu Myembe rwagati mu bice bya Giporoso, uburaya buhindura isura bugahinduka ubuciriritse bukorwa n'abari n'abategarugori bategereza abaguzi ku turyango tw'inzu dushaje cyane. Utu duce twose duhuza urujya n'uruza rw'abagenzi bava mu merekezo ava ku kibuga cy'indege n'abinjira muri Kigali. Ibi bituma Remera ibihuriro ry'ubucuruzi bukomeye bushingiye ku gitsina kandi bugacuruzwa ku giciro cyo hejuru cyane ugereranyije n'ibindi bice kuko bwo bufite n'amacumbi n'amahoteli menshi. Ubushakashatsi bw'ikigo mu by'ubuzima RBC buhamya ko muri Migina haboneka umwihariko w'uburaya bwifashisha ikoranabuhanga, ariko abakorera mu turyango twa gare bakagira ikibazo cy'abagabo banga gukoresha udukingirizo bitwaje amafaranga bahatakariza. Ibyo bigatuma haba ibipimo byo hejuru cyane by'abanduye ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ibyo bigatuma haza kuri uyu mwanya. Ku mwanya wa mbere turasanga agace kabaye isibaniro ry'uburaya, aho nta handi ni Nyamirambo mu dukaritsiye twa Biryogo, Kosimosi, Tarinyota na Matimba. Amafaranga bw'imibereho nakora agiye gusambana, ariko niba bitabonetse mu ireke tuyizunguze niho hahanze. Agace ka Nyamirambo kaza ku isonga mu kugira indangamirwa nyinshi zitwaza ijoro
zigacakaza umujyi zishaka ifaranga ku bino ku bwiza, bigatuma haba ihuriro ryamamaye ry'ubucuruzi bw'uburaya mu mujyi wa Kigali amasaha 24 kuri 24 mu dukaritse twa Biryogo na Cosmos. Ubucuruzi bukorwa mu buryo buvanze cyane, aho abakora uyu mwuga bategereza abakiriye mu tubari duto n'utunini cyangwa bagashaka amageto yazandagazwe nk'urwihisho rwo kwishakira abaguzi aho basambanira. Iyo bwije mu duce twatara inyota n'amatimba, urujya n'uruza rwaho ruriyongera cyane mu mayira nyabagendwa afite amatara y'umuhanda, aho abakobwa n'abagore bishora mu muhanda bambaye mu buryo bukurura amaso bategereje abamotari, abashoferi n'urubyiruko rusohokera muri ibi bice. Igiciro cyaho kigenda kigabanuka bitewe n'isaha y'ijoro n'ubwoko bw'umukiriya. Amazu akodeshwa aba yuzuye uruvunganzoka rw'abantu bakora ubusambanyi. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya Health Development Initiative bwerekana ko Nyamirambo ari ihuriro rikomeye ry'uburaya bushingiye ku tubare, kandi abakora ubucuruzi muri aka gace akenshi bafite amatsinda y'ibanga n'itumanaho rya hafi nka WhatsApp. Kandi ubu bushakashatsi buvuga ko bakwiriye inyigisho n'udukingirizo kubera abakorera uburaya muri aka gace. Ubushakashatsi bwagutse bw'igihugu nka RPHIA Rwanda Population Based HIV Impact Assessment bwerekana ko umubare w'ubwandu bwa HIV mu bakora umwuga w'uburaya mu Rwanda cyane cyane nk'igitsina gore uri hafi kuri 35.5%. Umubare uri hejuru cyane ugereranyije na 3% ku kigereranyo cy'igihugu rusange. Ingaruka z'ubu bucuruzi zikubiye mu ngingo 5 zikurikira. Ingaruka ya mbere harimo gukwirakwira kw'indwara harimo sida, mburugu n'imitezi zikwira vuba mu duce tw'akajagari kubera ikoreshwa ry'udukingirizo riri hasi cyane ku kigero cya 45%. Ingaruka ya kabiri n'inda zitateganyijwe. Ubushakashatsi mu by'imibereho bwerekana ko 70% by'abana bavuka mu buryo butemewe n'amategeko bitera ikibazo cy'abana bo mu muhanda n'ubukene bukabije cyane. Ingaruka ya gatatu n'urugomo n'ubujura. Ubushakashatsi bwakozwe na Kaminuza y'u Rwanda bwerekana ko uburaya bukurura umutekano muke, ubwambuzi n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina buri joro. Ingaruka ya kane ni ibiyobyabwenge. Abakora umwuga n'abakiriya babo bakoresha umujyi n'inzoga z'inkorano kenshi cyane, bityo bikaba byangiza ubuzima bwabo. Ingaruka ya gatanu ni isenyuka ry'imiryango. Uburaya butera amakimbirane hagati y'abashakanye n'ihungabana ry'umuco. Mbaye mbashimimwe twabanye, mbibutsa gukanda subscribe, like kandi wibuke kwandika muri comment utubwira ahantu hagutangaje kurusha ahandi